Il-Malta Enterprise estendiet l-inizjattiva Smart and Sustainable Grant tas-sena d-dieħla u mistennija tajn li n-negozji naqsu tniġġis mill-karbonju tagħhom b'1000 tunnellata fis-sena, ekwivalenti għal dak li joħolqu aktar minn 215 il-vettura f'sena. Din l-iskema li diġà appoġġjat 16 il-proġett ambjentali preċedenti fis-settur privat b'investiment ta' €1,000,000 se tkun qed terġa' toffri għajnuna finanzjarja biex in-negozji interessati jkunu mħeġġa jibdlu l-operat tagħhom għal wieħed aktar sostenibbli. Dan tħabbar f'konferenza tal-aħbarijiet fil-lukanda DBC Bank li wkoll implementat proġett appoġġjat minn din l-iskema. Dan kif investit f'sistema ta' reverse osmosis li żiedet l-effiċjenza fl-enerġija bi 22% e kif naqset il-konsum tal-ilma bi 78%. Aktar dwar dak li sar mill-lukanda spjegaħ il-kap eżekuttiv tal-grupp DB Robert De Bono. Investejna wkoll fis-sistemi fil-kmamar, ġifieri il-room management system, li dak ħajjejna wkoll biex innaqsu l-użu tad-dawl ħabba l-heating u chilling tal-kmamar. Investejna wkoll fil-building management system u kif ukoll anke fil-heat pumps, il-ġodda li xtrajna fejn qed ikollna ċertu ammont ta' redundancy ma kif ukoll savings ukoll fl-użu tad-dawl. Il-kap eżekuttiv tal-Malta Enterprise Gert Farrugia spjega kif l-entità li jmexxi minn dejjem ħadmet biex tajn lin-negozji b'kull mod possibbli, inkluż b'inċentivi favur il-miri tas-sostenibilità. U rrimarka wkoll li sodisfazzjon tiegħu lejn l-interess qawwi li ntwera minn diversi kumpaniji li jaslu li jagħmlu tali investimenti. Il-Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża Mirjam Dalli saħqet kif b'dawn l-inizjattivi il-Gvern qed juri li hu kommess biex jibqa' jappoġġja l-intrapriżi filwaqt li aċċennat kif dan l-appoġġ jingħaqad mal-miri tal-konklużjonijiet tal-Konferenza Dinjija tal-Ġnus Magħquda il-COP28. Enfasizzat ukoll il-benefiċċju ambjentali ta' din l-inizjattiva li se tifranka 1000 tunnellati ta' emissjonijiet tal-karbonju mill-arja. U allura skema bħal din u l-uptake tagħha juri kemm hemm interess. Allura ħankomplu nibnu fuq daw it-tip ta' skemi għaliex irridu li s-settur privat jingħaqad ukoll f'din it-tranzizzjoni ekoloġika. L-interessi hemm u bħala Malta Enterprise u bħala Gvern ser naraw li nkomplu nagħtu l-appoġġ meħtieġ.